se denye mesak man manou. Li te ki chun mesak pou mwen? Se selman ou ki ka gadel. Naomi, si you ap gade video sa a, man pa jam abandone ou. Maman! Naoutwen bien. Pa jam fe papa ou konfians. Pou ki sa? Amber. Naomi, if you can find this message, it means you are ready to know the truth. Your father never abandoned you like you were led to believe. There is someone who knows we're named Jean-Baptiste. He is the key to still life. Why did everyone hide this, the whole secret me? Ki? Mwen pa konon ki sa ti met lap nen mwen. Men mwen bezwen konon ki men se. Peut Sekrè Kay la pa et debot histwa. Peut-être se pot la te menon men nan ti met la. Si ou ble konon tout Sekrè Kay Sa A, pabliye pate video sa a, abone akala, ekri parere nan komanteyo. Pi go sekre a, poko suti.